almal. Baie welkom by ons Sabbatskool. Ek sien nie eintlik enige besoekers nie. Kyk ek hulle mis. Ons openingslied is lied 347. Wie roep so dringend in die nag? Ons sal net ons oë sluit vir die openingsgebed. Ons dank U, liewe Heer, vir die voorreg om vandag hier by mekaar te wees. Ons dank U vir alles wat U vir ons doen. Ons dank U dat U ons deur hierdie week gelei het. En bo alles dank ons U vir 'n rusdag. Liewe Heer, die mense het die rusdag so nodig. Sonder dit sou ons dit nooit kon maak nie. Liewe Heer, wees nou met ons, wees met al die verrigtinge, seën elke persoon teenwoordig, seën die boodskappe wat ontvang gaan word. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ek het nou net almal verwelkom en gesê ons het geen besoekers nie, maar nou het ons besoekers. Dit is wonderlik. Baie welkom aan julle 3. Ons hoop julle geniet dit en ons hoop julle vind die gemeente baie vriendelik. Ons verjaarsdag. Wally het gister verjaar, die 19de. En Veronica Smith verjaar die 23ste en Tanya Lambrecht die 25ste. Ons wil vir hulle almal sê baie geluk met hulle verjaarsdag, een wat verby is, 2 wat nog aan die kom is, en mag hulle 'n wonderlike, gesonde en 'n geseënde jaar vorentoe hê. Ons sal nou oorgaan na ons sending video. Reg oor die wêreld bestaan Adventiste onderwys vir meer as akademiese sukses. Dit is 'n bediening wat denke vorm, karakter bou en plekke skep waar geloof, onderrig en diens ontmoet. In gemeenskappe van baie agtergronde en oortuigings word Adventiste skole 'n brug van vertroue en hoop.
Op die eiland Zanzibar neem daardie missie vorm aan deur die Zanzibar Adventiste Akademie. Wat in 2013 as 'n klein skool met net 'n paar studente begin het oor die jare bestendig gegroei. Vandag bedien die kampus meer as 170 kinders en verwelkom gesinne van verskeie geloofsgroepe wat verenig word deur 'n gedeelde begeerte na gehalte onderwys en sterk waardes. Hier is onderwys holisties. Kinders word nie net geleer lees, skryf en wiskunde doen nie, maar hulle leer ook deernis, dissipline en verantwoordelikheid. Van die vroegste kinderjare tot laerskoolgrade fokus die skool op die ontwikkeling van die hele kind, emosioneel, geestelik, sowel as fisies. Ons dank God vir sy beskerming vandat ons skool begin het tot nou toe. Daardie woorde weerspieël meer as dankbaarheid vir groei. Hulle wys na God se getrouheid en na die stil impak wat Adventiste onderwys kan hê op plekke waar geleenthede beperk is en hoop dringend nodig is. Op 'n eiland waar minder as 1% van die bevolking Christene is, word elke klaskamer 'n sendingveld. Elke les is 'n geleentheid om Christus se liefde deur geduld, uitnemendheid en diens te modelleer. Die impak op elke student beïnvloed ook hulle families en gemeenskappe. As gevolg van getroue ondersteuning, bly skole soos Zanzibar Adventiste Akademie groei en bied kinders 'n veilige plek om te leer en gee ook aan hulle 'n kykie na God se liefde in aksie. U getroue ondersteuning van die sendingoffergawe help Adventiste skole reg oor die wêreld om harte en gedagtes te bereik. In klaskamers soos hierdie word onderwys 'n geskenk wat met 'n hele gemeenskap gedeel word. Een wat lank na die einde van die skooldag voortduur. Kom ons sluit net ons oë. Lievevolle Vader, ons is dankbaar dat U vir ons so moontlik gee. Ons het die geleentheid om so 'n klein bietjie terug te bring. Ons vra dat U in hande van seëning oor dit sal wees en dat dit uit ons harte uit sal wees, sodat die werk van U hier op die aarde voltooi kan word. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Dankie. Vandag wil ek met julle deel
beeste lei seën na Sabbat. Kan julle glo? Rompas was gebore in 'n Maasai stam in Kenia. Hy was een van 'n familie wat bestaan uit een pa, 9 ma's en hulle was 82 kinders. Hy was nommer 62 in die ry. Kan julle dit oorvertel? Ek het 2 en dit is was vir my meer as genoeg. Maar wat ons verstande nie kan verwerk nie, is meer as een vrou onder een dak. En dan my kinders, jou kinders, ons kinders, wie ewer se kinders, maar daar was 82 van hulle. So as jy hulle alles saam sit, dan is dit amper by 100 mense. Dan praat ons nie van wanneer hulle gaan trou en kinders hê nie. Hoe groot daai familie sal wees nie, né? Toe hy 13 jaar oud was, het hy sy pa se beeste opgepas. En julle weet hoe julle wat boere is, skape het, die wat beeste het, die goed is hardkoppig en hulle kies 'n rigting en dan gaan hulle. En dan kan julle nie sê nee, kom nou links of kom nou regs nie, hulle gaan net voort waar hulle wil gaan. En die beeste het die dag dit gedoen. En hy het maar agter die beeste aangeloop. En die beeste het hom gelei tot by 'n spesifieke rigting gegaan. En skielik toe hulle by so 'n opening in die bosse en daar het hulle 'n openbare seminar gehou, aangebied. Dit was 'n Amerikaanse sendeling wat dit aangebied het met 'n talk. En Rompas het begin luister. Want weet julle, hy het as kind het hy Sondag geluister na die radio se preke. En dan het hy dit alles gememoriseer en dan gaan preek hy nou vir sy familie. Die tekste, alles kon hy memoriseer. En hy was verskriklik lief om te preek. En weet julle, hy het tot die bynaam gekry van pastoor, omdat hy so lief was om te preek toe hy klein was. En hy luister na hierdie persoon wat praat, en weet julle, die persoon het iets gepreek wat hy nog nooit in sy lewe gehoor het nie. Die persoon het gesê, dat Saterdag is die Sabbat, en nie Sondag nie. Saterdag is eintlik God se dag. Hy het na alles geluister en toe die persoon klaar is, toe hardloop hy en gaan kry een van sy vriende wat skool gegaan het, wat kon lees en skryf. Want hy het glad nie skool toe gegaan nie en hy kon nie lees of skryf nie. En toe sê hy vir die vriend, skryf gou al hierdie tekste af. En weet julle, hy het 33 tekste waar dit in die Bybel staan, gememoriseer. En hy het dit so afgenoem vir die vriend en die vriend het dit afgeskryf. En toe hy nou die beeste huis toe vat die middag, toe gaan hy nie huis toe nie, toe het hy 6 kilometer gestap en die pastoor gaan sien van hulle gemeenskapskerkie. En hy het vir die pastoor gesê, staan hierdie tekste regtig in ons Bybel ook? En hy gee vir hom die lys. En die pastoor gaan deur die tekste in die Bybel en hy kyk, hy sê, het jy die diens van die duiwelaanbidders bygewoon? En Rompas sê toe vir hom, Here, red my asseblief. Weet. En die pastoor vat toe sy Bybel, hy maak dit toe en hy slaan vir Rompas so op sy wange. Hy sê, duiwel, ek dryf jou nou uit. Ek dryf jou uit hierdie seun uit. En hy slaan hom met die Bybel op sy wange. Rompas is toe maar huis toe, en toe hy nou aan die slaap raak die aand, toe droom hy. En hy droom weer van die pastoor wat preek oor dat Sabbat eintlik op 'n Saterdag is,
en dit God se dag is. En toe hy wakker word, sê hy verdryf die duiwel uit sy lewe uit. Jy weet. Maar vir elke aand wat hy geslaap het vir 3 jaar lank, het hy elke aand daai droom oor en oor en oor gedroom. Toe hy nou 16 jaar oud is, toe besluit hy die dag, ek gaan nou kyk of wat die pastoor vir my gesê het van die duiwelaanbidders, of dit waar is. Want toe het hulle nou 'n groepie begin al, en in 'n kerkie bymekaar gekom. En die Sabbathooggend gaan hy toe na die kerkie toe, maar hy staan in die bosse en hy hou hulle dop. Want weet julle, die pastoor het vir hom gesê, daai mense is duiwelaanbidders. As hulle by die kerk kom, sal jy sien, hulle loop agteruit in die kerk in, en as hulle binnekom, dan trek hulle klere uit. Jy weet? En hy het toe besluit, nou gaan hy kyk of dit nou regtig waar is, en of die pastoor nou die waarheid gepraat het. Nou loer hy daar deur die bosse na die kerkie toe. En hier kom die eerste persoon aangeloop, netjies met 'n pak klere, 'n hemp en 'n das, en Rompas kyk so, en die persoon loop reguit in die kerk in. En daar gaan sit hy in die kerk. En daar kom die volgende mense aangestap, almal netjies aangetrek, met pakke klere, hemde, dasse, en die vrouens, hy noem nie die vrouens spesifiek nie, maar ek neem aan, hulle was ook netjies aangetrek, en almal loop vorentoe in die kerk in. Tog hy, okay, en hy wag toe en hulle begin sing. Toe hulle begin sing, toe besef hy, hy wil daar wees, hy wil deel wees daarvan. En hy gaan toe maar in en hy gaan sit heel agter by die deur. Want weet julle, die Maasai stam dra net 'n shuka. Dis soos riempies met 'n rooi lappie. En hy het nou maar met sy shuka in die kerk ingegaan en daar agter gaan stil sit. En hy het geluister na weer toevallig, miskien nie toevallig nie, ons weet daar's nie so iets soos toeval nie, weer 'n Amerikaanse sendeling wat gepreek het. En hy het na die boodskap geluister. En toe die persoon nou klaar is, hy het weer deur 'n tolk gepraat, toe kom hy reguit na Rompas toe aangeloop, en hy praat toe met hom. Jy weet, vra hom wat sy naam en alles. En die man gee vir hom 'n langbroek om aan te trek. Hy trek toe dadelik die langbroek aan, skeer die shuka en hy maak die langbroek daarmee vas, want daar was nie 'n belt in die langbroek nie. En toe hy nou klaar is, gaan hy huis toe. Kan julle die verbasing van daai 81 kinders en sy pa en sy ma en al die stiefma's of wat jy hulle ook al noem, se verbasing te sien dat hulle seun huis toe kom met 'n langbroek aan. Hulle vra toe, waar kry hy dit? Hy sê toe, die sendeling van Amerika het dit vir hom gegee. Hy het dit dadelik uitgetrek, mooi netjies opgevou en onder sy bed geberre om op 'n Sabbat aan te trek. En so het hy Sabbat vir Sabbat kerk toe gegaan en dan alles kom deel by die huis wat hy gehoor het. Hy en sy ma het toe Bybelstudies gedoen en hulle is toe gedoop na 'n paar maande. En toe besluit Rompas, nee, hy gaan nou skool toe. 16 jaar oud en hy gaan nou skool toe. En hy het van die begin af begin en hy het laerskool deurgegaan, hoërskool deurgegaan. En toe hy klaar is, toe wil hy nou na die Adventiste Universiteit toe gaan in Uganda. Die Bugema Universiteit. En maar hy het toe 7000 Keniaanse shillings nodig gehad om vir die onkostes om daar te kom by die universiteit. En hy het toe sy boeties en sissies wat saam met hom Sabbat gehou het, opgekommandeer en gesê,
kom bid saam met my. Ek moet daai 7000 shillings kry om te kan gaan na die universiteit toe en te kan hoor of hulle my sal toelaat daar. Hulle kniel toe almal, ek weet nie hoeveel van hulle was, ek dink al so 16 van hulle op daai stadium, wat saam met hom gekniel het, en toe bid hulle, ernstig, elkeen het gebid. En toe die laaste een sê amen, toe sê ek klop aan die deur. Hulle maak die deur, iemand het die deur gaan oopmaak, en die persoon was toe 'n politicus, wat in die nuwe verkiesing verkies wil word. En toe besef hy, wow, as ek my voet in hierdie deur kan kry, dan kry ek sommer 100 stemme op een slag. En hy sê toe vir hulle, is daar iemand, het julle gesin 'n pastoor? En die kinders kyk vir mekaar, dis ja, en hulle gaan roep vir Rompas, want sy bynaam was mos pastoor. En hy kom toe, en die man sê vir hom, hoor hier, het jy iets dringend nodig? Benodig jy iets ernstig? Hy sê, ja, hy wil vreeslik graag universiteit toe gaan, en hy wil graag toelating daar gaan kry, maar hy het geld nodig om daar uit te kom. Die man haal toe sy beursie uit, en weet julle, hy gee toe vir hom 15.000 shillings, Keniaanse shillings. Dit is toe dubbel die hoeveelheid van wat hulle voorgebid het. En hy is toe dadelik gegaan Uganda toe, na die universiteit toe, en hy het vir hulle daar sy lewensverhaal vertel, en hy is toe toegelaat by die universiteit. Hy het toelating gekry. Hy moes nou net geld kry om te betaal vir die universiteit. En toe hy terugkom by die huis, hy was skaars by die huis, toe sy klop weer aan die deur. Weer dieselfde man. Hy sê, ek hoor, jy het toelating gekry by die universiteit. Rompa sê toe vir hom, ja. Hy sê, hy is so bly daaroor. Hy gaan studeer vir 'n predikant, 'n Adventiste predikant. En die man haal toe uit sy sak uit, soos hulle in Engels sê, 'n wad, 'n hele bondel Amerikaanse dollars. En hy vat dit so en hy sit dit in Rompa se hand. En weet julle, daar was genoeg geld om vir sy 3 jaar studie te betaal. En hy het toe gaan studeer daar by die universiteit. Hy is toe afgestudeer, en hy is op die oomblik, is hy 'n leraar daar in Kenia. Hy het by 6 ander gemeentes, nie Adventiste gemeentes nie, gaan preek. En as hy klaar gepreek het, dan kom die hele gemeente oor, en dan word hulle Adventiste. So hy het 6 ander gemeentes bekeer na Adventisme toe. Hy het 500 Bybels uitgedeel, en hy het op sy familieplaas, het hulle 'n stuk grond afgesonder, en hulle het daar 'n kerk gebou, 'n Adventiste kerk, wat hy ook aan die Adventiste oorgegee het as 'n kerk, en 33 van sy familielede woon elke Sabbat die kerk by. So ja, as julle skape weer in 'n rigting loop, volg hulle maar, kyk waar kom julle uit. Julle weet dalk nooit wat se verrassing wag op julle nie. Ons gaan nou afsluit met lied nommer 348, Red wat verlore gaan.
Onse liefdevolle Hemelse Vader, liewe Heer, ons sê vir U baie dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir U liefde en U genade. Ons dra nou die res van hierdie Sabbat aan U op en ons vra dat U ons sal rig en sal lei. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Here eens môre almal. Baie welkom. Vir die wat wil en vir dit moontlik is, as ons net kortliks kan neerkniel vir 'n gebed. Our gracious Father, as we approach your throne and approach this lesson, we ask for your presence, we ask for the Holy Spirit to guide our thoughts, that we will learn and be drawn closer to you, that we will receive conclusions or come to conclusions that you would have us come to. We ask this in our need and in Jesus' name. Amen. This lesson is interesting. Share Him is the title, if I've got the right one. Wat sê hulle in Afrikaans? Deel hom. Okay. The memory text, I'll read it in English. The Lord has given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him who is weary. He awakens me morning by morning. He awakens my ear to hear as the learned. In another place, Jesus speaks, and it is prophesied of him that a reed he will not break. He will speak in tenderness and in appropriate time and place to the audience that he meets. Now, as Martin Simons always does, or has done in the past, he asks for key points that have struck out to you, that have become the high point in the lesson. And I'm going to give that opportunity over to you. Is there anything specific that you think that was highlighted for you in the lesson? Yes, sorry. You'll save our children. I will save our children. Yeah. I appreciated that. I think we're going to touch on that. We'll have to definitely speak about that. God's love, Jesus' love never forces anybody. That's what I was telling Evelyn this morning. It's one of my favorite statements in Desire of Ages. We've got to get to that. Maybe we should start with that, eh? Sorry, isn't it? Altyd iets om te deel. Is it altijd iets om te deel? Ek kom terug vanoggend en ek praat met Evelyn en ons praat en sy sê she doesn't like forcing people to believe what she believes. Sy dink ook, wat ek nou nie saamstem nie, maar om iets te druk in iemand se hand, forceer hulle. Vir my is dit nie so nie. Ek gee dit vir jou, as jy dit nie wil lees nie, jy hoef jy nie te lees. Dit is vir my nie coercion nie of force nie, maar
sy ding. Sy het ervaar soos dit. As iemand het haar gesê, growing up she was read that, check this, so sy het nou daai experience. Share him. Daar's verskillende metodes en ek dink ons moet daaroor praat. Belangrik. But if we are to share something, what are we to share? Love. Can you or someone define how does that love look? Or how does it, is it rose? Is it cookies? Wat is liefde? Friday's lesson said that Christ had to be part of us. It had to be Christ love in us. That is love. Friendship. Friendship. That comes out in English. Oh. Kan iemand anders vertellen? I'm going to give you two scenarios, and let's discuss how, when, and what becomes the bad. I know someone who was during harvest and gathering. For those who don't know what it is, used to go knocking on people's strangers' doors and ask them for money for the bejaardes. It's to me the most difficult task on earth to go ask a stranger for his money. It was very difficult. But anyway, a person was doing this, and they opened the doors with a block of bats, and they said something, what do you add into jar? And the person says to them, hoekom is jy nie in die kerk nie? Het is mos Sabbat, of ek weet nie of het wel Sabbat was. Hoekom is jy nie in die kerk nie? En hulle wil verskonings gee, en nee. Volgende Sabbat was hulle in die kerk. So, and then there's the other method, where Evelyn says she teaches online to predominantly Muslims. And in that particular school, you're not allowed to mention anything about religion or race or politics or anything like that. That's very strict. And so she says, but all she can do in that short period of time is share attitude. So that they can see the attitude is, and it goes a bit further than that, because you ask questions and they ask, so what do you believe? Of why do you do? En dan gee hy net, as hulle vra, mag sy antwoord. Maar sy kan nie iets, so it's quite interesting. So you can go knock on someone's door and tell them, hoekom volg jy nie Jesus nie? Or you can drop an attitude, and everything else is in between. What methods do you think, and what can we share? And when should we share? How should we share? How has someone shared with you that's been positive or negative? Let's put it that way. So that we know how to avoid it or how to grow in that area. Kom 'n bietjie bydra. I can tell you what I don't like for me. And I'm not saying it's wrong. It isn't wrong. If I'm walking down the street and someone says to me, you must follow Jesus. En ek meen, vir my, gaan aan. I don't like screaming and shouting, but that's my personal preferences. Any other preferences, ideas of how and when? Something that's struck you? Ek onthou die oudste ouma, sy was 92 en ek het sy by ons gebly en ek het haar elke Sondag op 'n kerk toe gevat. En die een Sabbatmiddag, by ons Sabbat nou, dis sy's nou nie ou nie Sabbat, dis op Sondag kerk. Dit was een van die leraars wat by ons getuie. En ek dink dit was 'n ou leraar en hy vra vir haar hoeveel jare ken sy die Adventiste. Nee, sy leraar vir jare al hier van 1946 af. En hy sê, "Wat kan en jy het nou nog nie 'n besluit gemaak om die Sabbat te onderhou. En jy so oud." Hy sê, "Wat gaan jy maak as ons in die hemel kom? Want dan julle gaan nie Sondag aan kerk hou."
En sy was woedend oor daai woorde. Woedend, maar julle sal nie glo nie, daai woorde het daar gebly en dit het daar gespook. Ek het daar 'n paar sonde aan op kerk toe gepad en sy het net vir my gesê, dis 'n ongeskikte man daar om dit so reguit vir my te sê. Maar net daarna val sy en sy maak haar been so erg seer dat die dokters dink sy sal nooit weer kan loop nie. En sy begin onderhandel met die Here. En sy sê vir die Here, Here, as U my help om weer te kan loop, sal ek hierdie Sabbat waarheid aanneem. En op die ouderdom van 93 word sy gedoop. Want sy besef toe, sy het nie nooit eintlik oor hierdie saak gedink nie. So dit was toch nie 'n verkeerde antwoord. You see, that's my point. Wakker geskik word. I'm going to read a quote. If I've got the right thing, I just turn to it. No, that was the wrong one. Oh, it was, yeah, sorry. Let me just review in Herald 20, April 1897. It's commenting on a verse. It says, the truth is the truth. It is not to be wrapped up in beautiful adornings, that the outside appearance may be admired. The teacher is to make the truth clear and forcible to the understanding and to the conscience. The word is a two-edged sword that cuts both ways. It does not tread as with soft, slippered feet. And we all, I think even Daitanya, Matani noem, she preferred the soft. Sy sou nie van die hart. And I don't think any of us like to be confronted so directly. Maar partykeer is dit nodig. Ons praat juist vanoggend, dit is nog half donker. I said, yes, if you, what is the goal? How do you witness? What is witness? What does it mean? En is dit nie om te vertel van jou ervaring. Dis eintlik wat dit is. Dis nie 'n teologiese gesprek nie. Dit is om te vertel wat jy ervaar. That's a witness. Want a witness must be, I mean, you go to court, you can't say, Piet het so en so gemaak, en die regter sê vir die man, so jy het dit gesien, nee, meneer so en so vir my vertel. Dis nie 'n getuienis nie. Hy moet dit ervaar, om 'n getuienis te wees. So to witness is to express or to tell what you've experienced. Now, how do we do that? How is that idea brought across? Speak the truth in love and make people free to make their own decision. That is excellent. I think make it as clear as possible. For me, as easy as possible for them to accept it. Don't make it unnecessarily difficult. And leave the results, because we cannot convert anybody. That cannot happen. Maar ons kan die waarheid praat. Now, the last while I've been struggling with this, and I rewrote something this morning, but during the week or last week, I can't remember who or what, I was thinking, how do you arrest someone's attention? Soos ek gesê, you can tell someone, God is lief vir jou, in whichever other way is possible. But dat gaan oral, ek gaan in die oor en uit die ander oor uit, and doesn't really make an impact. So, how can we must share him. How can we, what is the gospel, the good news? What is it? And how can we make it attractive? Well, not make it, it is attractive, but how can you make it so that it arrests the attention and has the full impact of what it's about? What can we, I've been struggling with this. In other words, if I want to make a whole poster, what can I say in a few words that'll share the gospel, but at the same time arrest their attention and not be just, if I put there God is love, oh yeah, that's lekker. En we gaan aanry.
What, has anyone got ideas as to how or what? Jesus died for you. Okay. I think unless the Holy Spirit impresses upon them that personal thing, they've heard it so many times, it's just a cliche. But so it has to become a very personal thing. Anything else? Any other suggestions? Want ek wil iets maar ek wil iets doen. Net om te leer, dit wat ons glo, om dit uit te leef sonder om nog woorde te sê, kan ons die liefde van Jesus wys en hulle sien ons is anders. Oh, maybe we do it first, yeah. If you're talking about a poster, I think the most important thing is to live the life. If you're talking about a poster, I would put there, God cares, do you? Excellent. It puts the question in the head, decision making. The life is, I think, the biggest advert, if you want to call it that. How? Like we would say, Emily would say, she can only share attitude. That's basically all she can share in that period of time. I said, that's all good and well. I said, the ultimate advert is someone comes to you and sees what you've got or experienced and asks, what is it? And you tell them, and then they benefit from it. That's the ultimate best way for me. And it can be even like a sales advert. Say you've bought a blanket. Ek noem maar enigiets. En iemand sien dit en hulle sê, ja, maar dis 'n lekker kombers. En jy sê, ja, ek het dit en dit vir my en ek het dit by daar gekoop en dis die prys en hulle gaan uit en hulle ervaar ook die goed van die kombers. That's the best way, I think, the nicest way of sharing the gospel. You know, something you've experienced, they also experience, they ask, you share it, and they also benefit from it. This, number 1, I think that's the best way. But it's not always like it. Sometimes jy moet sê, Tannie, hoekom het jy nog 'n besluit gemaak nie? Now, I've written a few things, now you must maybe help me because I can add or take away. I wrote here the gospel. God in mercy and justice must put an end to suffering, sin, and death. Everyone has been given a chance by free choice to be joined to sin, to suffer and die, or to be forgiven, changed, to live like Jesus. It's almost closing time. What is your decision? So I was trying to arrest their attention, give them both options, show them the consequences of either option. Because even in the prayer meeting, we should be of one mind, one faith. You're still individuals, all have differences. But how do we share this gospel? I've written a few other things. Be not deceived. God is not mocked. Mercy's door is now still open for you. Look and live, or don't and die. It's more appropriate, I think. It's trying to arrest attention, give people. This one I wrote this morning. You don't have to die. You don't have to die when God puts an end to selfishness, sin, and suffering. He can separate you from this, change you, and give you a life in abundance. It's just both sides of the coin. So, what can we do to share it? We've spoken about our lifestyle. I've been in Willamore now since the end of 2010. And I don't know anybody that's been brought closer to Jesus because of how I live. Maybe I don't live right. You know what I'm saying? I don't know. Not that I need to know. But the question is, are you being a conduit for God? Or aren't you? Or am I a hindrance? Because you don't see results. Should I be more direct? Some of the statements at the end of the lesson about working for God is when you grow, is when you actually become more like Jesus. What can we do? That is I did
literature evangelism for 10 years straight. And that's where I grew tremendously. But I'm not doing that anymore, so no. What kan ek doen? Apart from just being polite, hello, and Khanat, and Bukan. Why I ask these questions is, showing attitude, nice attitude, is good and necessary. But if there's a storm coming, moet ek vir die persoon sê, die wind gaan opkom, die dak moet vasgemaak raak, miskien jou kar moet bedek raak. En ek kyk die uit vir my en sê, yes, it's a trolley af. Should I not tell them, hey, there's a storm coming, let's fix your roof quickly, let's be more urgent about it. So that's the question. How do I share Jesus with an urgency without force? Some ideas. And hopefully it doesn't have to be the right answer. Brainstorming also works quite well. Wat kan ons doen om meer direk en meer dringend die boodskap oor te dra? Something that really stands out for me is your intentions. Whether when you're speaking to people, is the motive behind it just to share Jesus, or is it to make a genuine friendship with that person? Because a lot of the time we share Jesus with people, we get them baptized, out of their lives, and then they leave the church. And so the beginning foundational point for me is there a genuine care for this new friend that I've made? And am I leading him to Christ? I'm leading to walk with this person through difficult times, through joyful times. Am I willing to share Jesus when I'm 80 years old with this person? Is it just a wham bam, thank you man type of? So with this stuff, I think TikTok, I've done that. I've given them the opportunity and well, that's it. Yeah. Ja. Ware omgee, simpatie en empatie te hê met mense. En ware vir hulle om te gee. Want as jy vir hulle omgee, dan wil jy ook met hulle die woord van God deel, waarvan jy self ook die liefde van Jesus in jou hart het. Dan sal jy dit nie deel. Jy wil dit net vir hulle iets gee om ook hierdie wonderlike Jesus te ontmoet. Maar ons het nie altyd daai ware omgee in ons lewe nie. So how do we get it? Because that's the real bottom line. What's coming? I know someone who goes every day, they've got a certain amount of literature they have to give out every day. When they've done that, then they've done the duty for the day. And the literature is good. There's nothing wrong with the literature. But you understand, you say, who cares if you're right? Ek dink as 'n mens met mense deel wat die Here doen, kan dit ook 'n getuienis wees. Nie vir hulle preek nie, sê vir hulle wat die Here vir jou doen. Jou ervaring. En dit kan jy in elke geselskap kan jy inbring. As jy in die winkel inloop en jy sê, hallo, hoe gaan dit? Kan jy sê, weet jy, die Here is goed vir my, want ek het dit en dit het gebeur. Met elke geselskap kan jy dit inbring. Jy sal 16 jaar. Ja, 16 jaar. 16 jaar. En ons is 14, 15 jaar. Ek het al by mense voorbij gegaan, sê, ken jy hoe Gary? Ek ja, hy is my broer. Ek het nie geweet jy het broer nie, sê, ek is nie bloedbroers nie, maar hy is my broer, in die geloof. O, weet jy wat, nee, hy sê vir my ouens wat practice wat hy preach. O. En ek sê dit ook vandag nie om jou, so ek sê dit. En omdat ons so lang hier is, en dit is baie klein gemeenskap, weet die mense van elke een van ons. En dit wat by hom bly, is, doen jy wat jy sê, of doen jy wat jy glo, doen jy wat jy preek. En ek dink, vir myself, is dit 'n baie belangrike
aanknopingspunt in 'n gesprek. Maar eintlik hoef ons nie veel te sê as my lewe klaar praat van wie ek is. Maar dit het ook tot my deurgekom. Die teks in Openbaring, die eerste Engelse boodskap, die uur van sy oordeel het gekom. Miskien moet dit ons waarskuwing begin wees. Ons almal, die hele gemeenskap weet van Christus. Ons almal weet van die liefde van Christus. Want almal preek die liefde van Christus. Maar niemand preek die uur van sy oordeel het gekom. Miskien is dit die beste en die vinnigste manier om in 'n gesprek betrokke te raak deur te waarsku. Het jy geweet die uur van sy oordeel het gekom? Dit is dan hoe sal ek dit nou sê? Iets wat jou aandag dadelik kan vang. Of het suksesvol gaan wees, weet ek nie. Maar dit is die eerste Engelse boodskap. Dit is, sorry, dit is spannend. Ek wil iets oor sê. Ons mense opstaan en jy bid en vra vir die Here, wys my die persoon wie ek moet aangesit. Hy's getrou. Hy stuur daai persoon op jou pad. So jy hoef nie te gaan soek nie. Hy stuur daai persoon op jou pad. En die opening is daar. En jy kan getuig, want niemand kan jou getuienis gee wat die Here vir jou gegee het. En ek het agtergekom, ek het nog nie een persoon agtergekom as jy bietjie met hulle praat en jy kom agter hulle het 'n bietjie van 'n probleem. As jy vir hulle vra, kan ek vir jou bid? Jy nog nie een dit gewyde. En jy kan daar en dan kan jy 'n kort gebed saam met daai persoon doen. En dit bly hulle absoluut by. So jy moet nie die persoon eers gaan soek nie. Die Here daai persoon op jou pad, want jy was. Sorry, Bill. That's more is what I wanted to say. Yeah, I think that even for myself, it's happened quite a few times. But coming back to that gentleman, I don't know your name, sorry, about a genuine care for someone else. We can do it outwardly, but when the road gets a bit tough, if it's not genuine, then we're going to look after ourselves first rather than the other person. How do we get that change? Do we experience that? How do we change it? Or let me not say how do we change it. How can it be changed? That I really do have a genuine concern and willing to lay my life down even for an enemy. Someone who considers me an enemy. In the morning, ask God to give us His love, because the lesson it says we cannot, no matter how hard we try out of our own, we cannot love anybody, but God puts that love in our hearts. So we must pray for God's love in our hearts, and then really will happen spontaneous. I think that's the basic thing. God has to change us. We can try the stature, the spots. We can try. And we can even pretend. We can put some false fruit on. But in the end, it's not going to be there. Dis baie keer wil ons voorgee, ek is so oulik, maar kan die beste dinge doen vir my. Maar as jy net is wie jy is en die Here leef in jou en jy dit kom van self dat sy liefde en sy omgee en sy alles uitstraal uit jou, gaan daar mense wees wat na jou toe kom. Soos wat die tannie gesê, as jy bid en vra Here, stuur iemand wat ek vandag nie vertrou. En jy dat genuine begeerte, nie net om te sê, ek is ouder nie, maar om regtig die Here te eer en te doen dit wat hy van ons verwag, dan gaan hy jou persoon op jou pad stuur en daai persone gaan na jou toe kom want hulle voel, ek het nou die persoon gesien, hulle is altyd dieselfde. Dit is nie dat enige sy is hulle so vriendelik en volgende dag is van bos en wat ook al, jou hele karakter gaan weerspieël of jy 'n kind van die Here is of nie, en op die net. Ons so klein bietjie verskil van wat die mense sê.
sê nie dit is verkeerd of iets nie, maar ek dink die oomblik as jy jou oë oopmaak, het iemand alreeds iemand oor jou pad gestuur, met jou vrou, met jou kinders, almal wat jy mee gaan te doen kry daai dag het oor jou pad gekom. En jou liefde vir hulle wat deur die Here kom, moet jou boodskap wees. Die ander mense wat kom, wat die Here spesifiek stuur, gaan jy dalk nie sien. Want almal wat om jou is, moet sy liefde ervaar. Charity starts at home. And if you want to choose someone for the church, go and ask your spouse, hoe is hy by die huis? Dan sien jy of hy by die benoemingskomitee moet uitkom. Now, similar to this in the lesson story, I want you to relay a story to myself. And I can tell you exactly how it went, maar it's a real event that was, ek was nou niet in die geloof, maar nog steeds, maak nie saak. Ek ry in my kar, ek wil by die Entebbe Hospital uitkom, want my ma, sy moet loop na die bus. En is ver, sy het kanker, en sy is nie sieklik, en sy moet ver loop. Nou is ek haastig in die verkeer. En ek ry, en hier is 'n bus, en hy stop sommer hier so, voor die pad. Nou is ek nie opgewonde, want as ek nie betyds daar kom nie, gaan sy op die bus klim, dan moet sy nog loop, nog verder. Ek gaan nie weet waar is sy nie. So ek is baie dringend. Hy stop die bus, nie voor my. The bus stop is over there somewhere, and he stops here. Nou, hoekom? Dan word ek opgewonde hier binne. And then I see what he's doing only afterwards. He stopped for an older lady who wasn't going to make it to the bus stop in time. Nou, hoekom is ek nou opgewonde vir? My first thoughts were, this is not a bus stop, what do you stopping here for? Nou, hier gebeur met die les ook. Hy is sommer met iemand geraas, voor hom gery het, toe sy op 'n besoek het in die kerk daai dag. How do we explain that? Say with me. Voel ek so skuldig vir die busdrywer. Ek het hom nog nie eens gevloek nie, maar in my, hoekom stop jy nie? Kan jy nie sien nie? Dis nie 'n busstop nie, dit is daar. Sharing Jesus. What? I wrote down, Jesus the human subjected himself to his Father because he came to represent the characteristics of God, to demonstrate what God is like. God is love, but God is just. How do we express both of them? Want hy het kom verteenwoordig, né? You can't have the one. If you got love, you got justice. You have to. And yet in many of our minds, there are opposing things. Want ons, I've got a Bible story book that my Oma gave me. I must have been 4 years old or something. And I was so scared of the Bible and for God, because on there was a man, very colorful. It was Moses, I don't know at the time, with a staff and his beard, and hy het baie ernstig gelyk. Hy het my laat bang word. En I thought, ek moet nie boeke oopmaak nie, want dis so for my first maybe 8 years of my life, I really looked at God as, hy wil my net pak gee. Yeah, I was scared of that book and the God that must have been inside that book, because that's the way I saw justice. Now, Gavin's saying you can't have one without the other. Can we expound on that a bit? Just, what is justice then? What is mercy? Because these are the things we must have so that we can share them. How do we articulate it? What is love? Omgee. That can be demonstrated in various ways. But how do we bring over justice?
Want is word gesê God is nie regverdig nie. Dit het ek al baie gehoor. Chaos. And is that loving chaos? There's no control. There you go. Because law, generally speaking, law is looked upon or frowned upon as prohibitive and a negative thing. So how else do we bring it across? Justice isn't doing the right thing and isn't being loving also doing the right thing. So it's the same thing. If you can't, jy kan nie skei nie. Want om geregtigheid te doen is om die regte ding te doen. Om liefdevol te wees, om genadig te wees, is ook om die regte ding te doen. So they're the same thing. I look at it like traffic. I know this is not part of the lesson that is kept up. What happened when Nathan said to David, but you are the guilty one. You took the one sheep. And then he had to decide. I mean, God took that child away, but he said it's better for me to fall into God's hands than to fall in your hands. I use this. Learned to drive on the roads, and some time ago I had to go and work in the Transkei. I can't even remember the capital there, Mthatha. And when you get there, the rules just are different for everybody else. They just don't apply. If the robot is red and there's no cars coming from the side, you must go. Because if you don't, you get motivated from behind, put it that way. So if you come approaching a red traffic light, look left and right and go. Right of way, whoever's there first gets right of way. And the moment it gets too many, it becomes chaos. It's because I was here first, no, I was here first, and then it's just nach. And that to me was a classic illustration of the lack of law. The moment there's no regulation, it's chaos. And like Gavin said, then there's no love in regulation, in chaos. There should be mercy, forgiveness. There is. That's the beauty of it all. I wrote, and in her belief, in her head, she couldn't come to Jesus or couldn't attend church until she stopped smoking. And I explained it to her in all different ways that werk nie so nie. You come to Jesus first, and then he sorts things out if necessary and where necessary. But she couldn't get it in her head. Somehow, must be all the years of upbringing or I don't know what. And I came the last week, I came to her and I said to her, what's up? She says, I'm so sick, I can't smoke. Maybe that's what God's doing to me, so that I can't smoke, so that I can get close to him. I mean, crazy thinking. But the day before, I prayed with her, and I said, when we finished praying the normal sinner's prayer, and I said, you know that you're forgiven as if you've never sinned. Yo, I saw those lights. The penny dropped. Yo, what a moment that was. And I knew I was going to be leaving soon, so I said to her, Mom, you may fall, but don't worry, you get up again, he'll help you. She said to me, I'll never fall again. Ek dog, ja. Volgende oggend was sy dood. Maar the point is that you come to Jesus just as you are. I don't know how we can't grasp that. And then the change takes place. We can't have genuine empathy. We cannot, kan nie opkweek nie, dit kan nie gebeur nie. But we can see the lack and ask for it. I'm going to just read this statement because I did highlight it and it was brought up earlier on. Gavin, and then just briefly touch on the ones that have strayed. It is no part of Christ's mission to compel men to receive him.
It is Satan and men actuated by his spirit that seek to compel the conscience. There can be no more conclusive evidence that we possess the spirit of Satan than the disposition to hurt and destroy those who do not appreciate our work or who act contrary to our ideas. As iemand 'n ander teologie of 'n ander denkwyse is, if I have that coming in me, nee, ek moet hom regwys of ek moet hom push him aside, or dan weet ons wat het 'n probleem. I'm not speaking about directly showing, I mean, you can get someone who's outwardly committing sin and they won't listen to you at all. I'm not saying that you mustn't have respect for them, but that's a different story. I'm talking about when people have a difference of opinion, a different approach, a different, if we have animosity coming up, even if we don't express it to anybody, we should address that. Say, God, hier kom nie gevoel hier binne in my, of my gedagtes gaan soen toe. Dis nie reg nie. Al doen hulle nie reg nie, die wat binne in opkom, kan jy dit nie asseblief verwyder nie. I mean, if we don't ask, it's not going to change. We can try and change it, but it's not going to happen. I think that's critical. I've got a son who claims he's an atheist. He's grown up in the church. He even wants his son to attend the Adventist church. He said, he's an atheist. David, Gavin, we've got, well, I don't know about you, but children and friends and family that have strayed. And my thing to my wife, I said to her, I didn't have parents that prayed for me, and look what God brought me to his feet, so to speak. We are parents that pray. Don't they have a better chance of coming back? And should we stop praying? No. While there's life, there's hope. I remember that same thought coming through my mind. And God said to me that if you stop praying, I must stop working. Excellent. Because who is praying for them if you're not? En ons moet altyd onthou, dis die beste geskenk wat jy vir daai kind kan gee. Dis net gebed. En partykeer voel jy wil hom toegooi met al hierdie geestelike goed en waarheid, maar daar is 'n tyd om net stil te bly op die Here, sodat die werk van die Heilige Gees in daai kind se lewe kan werk. Dit sal verseker kom. And so far, I haven't bombarded him with many things, but sometimes I feel like I want to grab it and shake it. Jy weet mos, maar ja, nee, what can we do? Any other thoughts about this lesson, about sharing Christ? The other aspect of sharing Christ, remember, none of us like persecution or pain or anything. We don't like it. But that is part of it. If necessary, if it happens, we mustn't shy away from it. Or should I say, when it happens. Deel wat ons sê, ons moet leef wat ons sê, en ons moet die res vir die werk van die Here los. Leave the consequences. Ons gaan nie die werk van die Heilige Gees doen nie. En baie keer raak ons ongeduldig en wil ons mense in 'n rigting sien beweeg al, maar ons moet dit net dood eenvoudig los vir die werk. Dear Jesus, we have got a glimpse of who you are, what you are like. And we see some of our shortcomings, and we ask you to show them to us bit by bit, or as fast as we can manage to give them over to you, that we might become changed and more reflective of you. We ask for the Holy Spirit to guide our thoughts in the sense of when to speak, what to say, and when to keep quiet. We are ignorant in so many ways, and so we need you to take control of our hearts and minds, and that which we have not given or cannot give, may you take it. May you be our Lord, and may we be your servants. We ask in Jesus' name. Amen.